कांगलुप खुदिमक तंगदु लैताना शांति लैना हिंगनबा मथौ ताई हाइना सेंटर की इंटरलोक्यूटर आर.एन. रवीना फोंदोकलमख्रे। ngarangdagi national highway sing lambi faunabadagi petroleum product puba tanker homfugo humdoi ngasi numidang wairam Imphal da thulakre. नागा पीस टॉक की इंटरलोक्यूटर आर.एन. रवि की मणिपुर खोंगचत पु यानिंगदब उत्प ओइना इम्फाल कैथेलदा ngasi अहिंग नोंयाइदगी पुंग कुनगा मरीगी बन कौख्रे। मयाम खुरुमजरी अदम नेंगबिरिबसे इंपैक्ट न्यूज नि आई पिंकी ओक्रम ना हौजे पुंजा सिफावबगी मरुइबा पाउसेंग मियाम द पिजरी। नागा पीस टॉक की इंटरलोक्यूटर आर.एन. रविगा यूसीएम अमुको यूएनसी अमदी तोंगान तोंगान बा सीएसओ सिंगा ngasi उनख्रे। कांगलुप खुदिमक तंगदु लैताना शांति लैना हिंगनबा मथौ ताई हाइना आर.एन. रवीना फोंदोकलमख्रे। ngasi अयुक थुंगलखिबा इंटरलोक्यूटर आर.एन. रवि हेक थुंगलबगा नॉर्थ एओसी दा लेबा होटल क्लासिक ता अहानबा ओइना यूनाइटेड नागा काउंसिल की मिहुतसिंगा उनखी। यूएनसी उनबा लोइरबा मतुंग नुंगथिलगी मतमदा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर अमुको यूपीएफ कमिटी ऑन सिविल सोसाइटी कंगलैपाक अमदी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मिहुत कांगबु अमगा उनखी। सिविल सोसाइटी सिंह उनद्रिंगैदा एयरपोर्ट हेक थुंगलबगा आर.एन. रवीना फोंदोकलंबदा नागा पीस टॉक की मांगोइना कांगलुप खुदिंगमकी लुप सिंगा उनगनी लुप खिदिंगमकी मोत अमदी अपांबा खंगदोकनी शांति तंगदु लैताना हिंगबा हाइबसी मिपुम खुदिंगमकीनी हाइना फोंदोकलमखी। I don't know what you said. I can't make out because the peace has to be for everyone. Okay. And it is inclusive. We have made it very clear. It is inclusive. We will consult everyone. We will take everyone's views on board, and we'll try to reach a comprehensive peace. It is not just with one or the other. Okay. No, it is not. Sir, are you going to meet the civil society representatives of civil society organizers? नाकलमरोमदा आर.एन. रविगा उनरुरबा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की प्रेसिडेंट जॉनसन इलांगबमना पाउमिसिंगदा फोंदोकलंबदा गवर्नमेंटना फॉर्मल ओइना बार्टन तौरकपदगी उनबनी ngasi उनबा अदुदा मेमोरेंडम अमसु आर.एन. रविदा पिसिनख्रे। मेमोरेंडम अदुदा चथरिबा पीस टॉक असिगी मतांगदा असेंगबा व्हाइट पेपर अमा मियामांगदा पुथोकपा यावरी। महाकना मखा तारदुना पीस टॉक असिना कांगलुप नाइबा तोखाई तोखाई ताहनबगी माओंगदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अरेंजमेंट तौबा यारोय हाइना फोंदोकलमखे। मेमोरेंडम अबगी मरुइबा अखोगी वफमदी करिनो हाइबदा हौजिफाव चथरइबा अखोगी भारत सरकार अमसुंग एनएसएन आईएम के निर्देश चथरइबा ऑनगोइंग टॉक असिगी चपचाबा व्हाइट पेपर अमा पुथोकनबा अदुगा मसिगी मरमदा अखोगी मणिपुर मियामसिना चपचाना मसि चपचाना खंगबम थोई हाइबा अदुगुंबा अखोगी मफमदमा थमजग्रे अदुगा मणिपुर की अखोई लैरिबा अखोगी एनी एक्शन तरकु मतमदा कांगलुप की नाइबा मओंगदा अखोगी अरेंजमेंट तौबा अदगी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन तौबा अदगी मखल अमतगी अदु अखोई एक्सेप्ट तौरोय हाइजग्रे अखोई मणिपुर मनुंगदा भारत सरकार तौनिंग मओंगदा एथनिक लाइन दा एनी कुसिरासी तौबा यारोय अदुगा मणिपुर सरकार से लेना अखोई मणिपुर सरकार कानबा एनी सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट अखोई यारोय हाइबसे यामना मयेक सेंगना थमजग्रे। ngasi numidang wairam Imphal Dimapur lambida lakpa petroleum product puba gari homfugo humdo yaurakre madugi manungda petrol ki tara tare diesel ki kunga matoi kerosene ki tara manga LPG ki manga aviation ki thau gari ahum amasung NRL ki gari ani yauri मियामना थाउगी अवाबा मायोक नरिबा असि खरा मखै कोकननबा ngasi यौरखिबा पेट्रोल अमदि डीजल की टैंकर सिंग डिपोर्ट तगी अयाबा लौरबा मतुंग हयेंगदगी हौना पीनबा होटनरी हाइना आईओसी की स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर मणिपुर ओइना थौपुरिबा सिनाम इबुंगोतोना इंपैक्ट न्यूज ता खनना फोंदोरकले। इम्फाल जिरीबाम लंबीदा हौजिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट पुबा गारी होमफुगा माथोय अमसु लंबीदा पंदुना लैरी हारिबा गारी सिंग अदुसु हयेंग नत्रगा हंचित इम्फाल यौरकलबा यारी अहांगबा ऑयल टैंकर गारी कुनगा तरुक अमसु खतखातीदगी थाव लौनबगीदमक ngasi इम्फाल दिमापुर लंबीदा चंख्रे अदुबु अहांगबा गारी सिंग आसामदगी रिफिल तौरगा लाकदबा मरम ओइबना थाव फंगदबगी अवाबा असि पुंकोक कोकहनबदा हप्ता अमरोमगी मतम चंखिगनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट लौबा चटलिबा गारी सिंग असिगी कॉन्वॉय गवर्नमेंटना मतिक चाना पिबिद्रगदी थाव फंगदबगी अवाबा असि खरा थुना कोकहनबा ngamgani हाइखे। हजिक पब्लिक थाव फंगनब है 88 KL थाव से हजिक इम्फाल डिपोटगी अखोगी अनंब अखोई ngसाई आरो सिंगदा हयेंग पब्लिक थाव जेननब अखोइना हजिक कन्ना अखोगी चलान साबगी थबक से अखोई हजिक कन्ना होनजरी गवर्नमेंट अखोगी कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मखादा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯕꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯎꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯥꯔꯣꯁꯤꯡꯗ ꯔꯤꯇꯦꯜ ꯑꯥꯎꯠꯂꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯟꯕ ꯍꯧꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯆꯪꯈꯤꯅꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯎꯁꯤ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟड ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯦꯏꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯚꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯦꯏꯂꯤ ꯀꯣꯟꯚꯣꯏ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯗ ꯀꯣꯟꯚꯣꯏꯁꯦ ꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯠꯂꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯎꯁꯦ ꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ नागा पीस टॉक की इंटरलोक्यूटर आर.एन. रवि की मणिपुर खोंचत पु यानिंगदबा उतुना ख्वाइरंबन नुपी कैथेल मरी की इमा इबेन सिंगना ख्वाइरंबन नुपी कैथेल मरी यावना थंगाल कैथेल अमदी पौना कैथेल दा ngasi अहिंग नोंयाइदगी हयेंग अहिंग नोंयाइ फावबा पुंग कुनगा मरी की बन लाउथोखरे ख्वाइरंबन नुपी कैथेल सिनफम अमदी सक्तम कनबा लुप की सेक्रेटरी थिंगुजम ओंबी रानी ना हाइखिबदा सेंटर ना मणिपुर मचेत ताना थुगाइना बसिनबा यारोय आर.एन. रवि नंगसी इम्फाल दा थुंगलबा मतुंग गवर्नर की बंगलोदा लेरिंगई तालकता कैथेल फंबी इमा इबेन सिंगना आर.एन. रवि मणिपुर दा लाकपा यानिंगदे हाइदुना कंगलागी मनिंग थंगबा गेट फावबा मियाम की खोंचत अमा चतखी सामू मखोंगदगी हौरखिबा मियाम की खोंचत अदु मणिपुर पुलिस का मुक्नदुना कंगलागी मनिंग थंगबा गेट फावबा लाखी मफम अदु लांथोकलगा गवर्नर की बंगलो तमना चटनबा होनबदा मसिंग यामलबा पुलिसना थिंगबदगी ngaihak nakal anigi marakta muknaba thoklakpadagi smoke bomb kapnaba sem sakhi makha tana changsinba yadabadagi mafam aduda nupi singna lambi da famjinduna achat awung tawba singda ngaihak apanba pikhi mafam adudagi halaklaba matungda amuk samu makhongda laktuna R.N. Ravi gi mayokta kholau kaya laukhi कैथेल मरी से लेबा खोई माइ बेन खुदिमंगना हयेंग जे मागी खोंगचत सि बॉयकॉट तवोइना खोई कैथेल मरी जे ngasi ahing baro dagi na tang tama thogi ahing gi baro bawa खोई कैथेल मरी सि कोइना बन तौ जगनि मेसे थंगाल बाजार पौना बाजार को सिदा लेबा दुकान जिंग जो खोई बनजी सोगत पोइना दुकान थों हांगबिगनो अदे पोफम बंबिगनो कैथेल कोइबा फमिबा पोफम बंबिसिंग अदुगा कैथेल मनुंग जे कनागमम त पोफम बंबिदना बा मियांग फम दैना प्रेस मीडिया की थोंदा हाइजरी अमरोमदा एनएसएन आईएमपी स्टॉक की इंटरलोक्यूटर ओरिबा आर.एन. रवि नंगसी मणिपुर दा लाकपु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना कोलिशन फॉर इंडिजिनस राइट कैंपेन मणिपुर न सिंधुना रविना लाकदबा टिडिम लंबी की कैसांपात जंक्शन मयादसु प्रोटेस्ट चथकीबा प्रोटेस्ट अदुदा लुप असिगी मेंबर सिंगदा नतना महैरोय लुप देसाम की मेंबर सिंगसु सरुक याखी माकी ngasi लाइव खोंचत असि वोगदा याम ऑफिशियल होइदबा हाइदर मयाम द इन्फॉर्मेशन अमदा पीदबा हुरान नालादा लाकपा अदो मणिपुर की सक्तम सी काइगनि हाइबगी चिंगनबा लेरबा तंजा सिदा महाक हुरान नालादा लाकिबसे अखोई करिगिनो हाइबसि मयाम द फजना खंगनबम थोइ मदु खंगनना लाकपा दुगा लोइनना मार्क्स ख्वाइदगी हेन मसिन थीबा एनएसएन आईएम गा तौनगिबा सहीदु द फ्रेमवर्क दु द इन्फॉर्मेशन से अमदा पिरमदबा अदुगा यमनंग नरिबा नागालैंड गा थंगनरिबा राइजसिंग द इन्फॉर्मेशन पी हाइदना अखोई लाना प्रचार तौबा दुगा अदुगुम्बा इन्फॉर्मेशन अमता ngasi मणिपुर की सरकार दा मदि मणिपुर की लेबर सिविल सोसाइटी दा पाउ पिरम दम नंबर मोयगांदा माक से कोइना मिनम्बा नमथाक तोबा मियोय मनि हाना कंजरगांदा माक की खोंगसर से कोइना बॉयकॉट तौजबनी ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसुना पोचै की ममल हेंगतप्रा हाइदुना थंगाल बाजार दा ड्राइव चथरिंगैदा सिटी पुलिस लाक्तुना तनखाइख्रे एमसु की वॉलंटियर सिंगना थंगाल बाजार की अलू गलीदा दुकान फमलिबा सिंगदा चंगचंगदुना पोचै की ममल हेन्ना योनब्रा हाइदुना ngasi अयुक पुंग 13 ताबा द्वाइदा ड्राइव चथकी ड्राइव चथरे हाइबा पाउ फंगबदगी सिटी पुलिस की टीम अमा लाक्तुना मफम अदुदा ड्राइव चथरिबा एमसु की वॉलंटियर सिंग अदुबु तनखाइखी तनखाइरबा मतुंग पुलिस का एमसु की वॉलंटियर सिंग की मरकता ngaihak ningai sangdanakhi मसी चथरेबा ड्राइव टू द अखोगी दुकान खरना पोत चैजी ममल सिंगसे ngahak ngahak की अखोगी मोइना बोर्ड चे अखोगी इरेजर तौबे आबा मोंग द थेलम कांदा मनपुर मियाम द जुगम नमथाक तौबम खगम चौंग ngasi की ड्राइव सिदा फंगी थंगाल बाजार अमदी मस्जिद रोड अमसु नामफाल द एमसु की तोन तोन बबुल जार सिंग द मियो चामना साबा टीम मख तोन तोन मफम द खाइदो कान ड्राइव चथम तम सिदा अखोगी पीडीएस की आइटम सिंग हाइ दारे अखोगी सुपर फाइन जे अखोगी मार्केट द फंगबे यादब पोट अमख अखोगी थंगाल बाजार की मफम अमदा दुकान अमदा अखोगी नुंग यौबा दगी यामोरा काइन थलब पोर अमख मियाम द पिजर बंगसी योलम द थेंगनबदगी एमसु वॉलंटियर सिंगना योंदना मतुंगदा आयाकन मफम थममी मणिपुर दा हौजिक खुदक की ओइबा खुसेम की पोत तांगलिबा असिदा गवर्नमेंट ना अथुबा मतमदा मिटिंग चंगदुना करबार वाला सिंगबु कंट्रोल तौबियु हाइना कंज्यूमर्स क्लब मणिपुर ना थादोरक पचेरोल अमदा खंगलकली
Manipurda price fixation committee thambiyu amadi matik chaba consumer help ama hangbiyu haina cherol asina government ki pukning chingsilakli loinana All Manipur Democratic Women's Association asu pochai gi mamal khangtang tangkhalakli basi government na matam chana laksinbiyu haina appeal tawrakli Center ga NSN IM ani ki marakta framework agreement soi taunakibagi makhada NSN IM cadre khara security force oina recruit tawragani haina Nagaland amasung Assam gi governor PB Acharya na phongdokre Times of India pauche ki matung ina loop asigi member singna kuina khutlai paiduna achamba punsi dagi thapna lekhibana chaurak na member lising mari lom security force ta lausinnaba government na khongthang asi lokhalakpani haina PB Acharya na phongdokhi Yana che asi soi taunakhraba matung NSN IM gi member sing asi achamba punsida halakpada yana khrabani haina makna makhata ki NSN IM gi luchingba singna pamliba si leibak asigi mafam kayada khundariba naga khudimak miyam ga manana chap manaba status fanghanbaduni haina PB Acharya na hairi loinana atopa state ki naga taba mafam sing Nagaland da kaidonung da punsiloi haina PB Acharya na amukka hanna phongdokhi Haukiba tang mangada ILP chana halu haina changsin kiba khongjangda manakongda sokhiba lamboi khongnang khongdagi konthauzam tombi sing apokpa konthauzam rajen ngasi Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences ta maipakna operation tawkhre tombi gi apokpi Premilana phongdorakpada mahaki machanupa asi August ki tang mangada RIMS ta layengna pukhatki adubu numit aduda lairamba doctor na OPD da yengo hairakhi Matangi numit tang tarukta RIMS ki OPD da yengba chatpada taramliba doctor aduna hidak khara charaga operation taunana batha ani ngayu hairakhi Tombi gi fibam lusilakpadagi September gi tang tareta Jenims ta pukhatkhi ngasi Tombi da pangthokiba operation asi mai pakna chathaki amadi mahaki nakong drum adu ningthina layengkre haina ENT department ki assistant professor Dr N Kumar Jitna Impact News ta phongdorakhi Drum ji ILP ki tear gas ka pada hobe se koi operation tawjare ado ngasagi hobe drum du di koi husik mele ko operation tawraga ado ai husik ti adum hanagi phibam da 100% natraga jo almost 90% di hanagi phibam da adum drum ji hanjalagadra na khal ILPS ki hauda makhut soktuna leirakhiba khurai konsam lekai dagi haubizam recent chahi taraga taret apokpa mani makhatana Manipur gi mapanda layeng nabagi damak lekai gi nupi singna emergency mobile donation camp ama hangdoktuna miyam dagi mateng lauraba matungda ngarang Chennai da layeng nabagi damak thakre tengbang lakhiba mioi singbu khurai konsam lekai gi nupi singna thagatpa phongdorakle Manipur da lairiba nan Manipuri Bihari singbu fuba chaiba amadi tathi taoina tawi haiduna train da lakpa Manipuri singbu Bihar fauduna chathlaloidabani amadi train station dagi halan khigadabani haiba Bihar gi Jan Adhikar Party gi MP oiramba Pappu Yadav ki wafambu Telipati da laiba Bihari singna kanna yaning daba phongdorakli ngasi Telipati Durga Mandir da pangthokiba mifam amada Telipati da leirakliba Bihari Teli sing asi Manipur gi Puwari ga sagonaduna mafam asida nungsi chanana ngasi fauba leiminarakli Yelhomi kanana bachangsin kiba khongjang ILP ga mari leinana Bihari amatada aki akhang piba amadi phuba chaibagi thodok thokiba leite Pappu Yadav na lo makhutta paiduna Manipuri sing Bihar dagi halan khigadabani hairiba asi matungda tawbiganu haina Vaishya Youth Club Telipati gi ex president Manoj Kumar Gupta na paumi sing da phongdokhe Any corner dagi ngasi ba to seng nai jage koi sida threaten amatu su leite akoi sahi sa ke adagi nungsi chanana adum lei koi any program any festival to ba kanda koi koi ba lei ba club mayam gi support lauraga mating lauraga akoi se thabak any se akoi pangthoi Jan Adhikar Party gi MP ama Pappu Yadav na train khamalaga baitai basa singbu koi thi ba se masi yamna laibak thi bani masi akoi condemn tawi Pappu Yadav da sigumba no se thabak se lepiu haina koi appeal tawjari 9 sector ki makhada nifu ga manga suba Assam Rifles amasung Lamlai police station ga loinana ngarang nongren da leiba vehicle check post ta KYKL gi cadre ama fare hairi farba mioi adudi self style private yumkhaibam nauba maitai alias Tunal alias Dinesh Chahini kungamari apokpa nongyai maitai tamu khong mayai lekai district Imphal East dagini farba mioi asi Lamlai police station da khusinakre
Matang swai sa break ang malawsage Manipur amadi malim gi tongan bi ipausing galon na koy break tagi am tuna hanjarake Impact News pu mi eng ta duna lebiu. Mayambo mukan na taram no okchari bulletin na sige makha taba pau miyam de pizari. Chahi khudingi June July hek yorokpaga issue ama natraga amana National Highway da blockade tawduna miyamda wahan ba maru oina lawmi singna tilhal hidak har fangdabana chingbagi awaba mayok na duna lakli. Maram masina sugumba kaya asi thoktana ba government na lawbin singi tangai fadana changdaba yadaba polam sing mangjauna na thaurang tawna ba sinbiu haina government ki pungning chingsilakli. Loina na lakliba September gi tang kun ga mathoida pangthok ka doriba lawmi numita mipum khuding mana saruk yabiu haina lawmi sinmi apun balup Manipur na thadorak pa cherol amana pauzelakli. Nupi singi mathakta miot minai chathaba ngasi sule palaitri. Mamang tha August ki tang kun gani thoida mai chak pagi thodokta sorai sam ningol loitong jam ongbi Pushpa Devi sanjengbam maneng lekai dagi nupi asi hauzik chada marfu mai na chak tuna Rims Hospital da laikanari ngasi paumi singa unaba amada lekai gi mapan dau thokpa Ajit na haikibada Pushpa gi mangani chakau bada nupi mayum na sel oina lupa lising nifu lauki haibagi wahauda Pushpa bu nupa mayum na tattana otnai ki hairi Mahak na makha taraduna numit aduda Pushpana mathanda kerosin haijinjaduna mai thajage tawbada mahaki mapuroibana maikhet munki hairi adubu kadagi mapan thokraba matung khanghodana mai chaglaki haina nupa mayumna haikibani matam aduda manak nakpada leibana nupi mayumgi miyoi singna makubokta chingnaba pokli thawdog asigi matangda mari leinaba singna kupna thijinbiduna chenaba sing chairak piyu haina phongdorakli Angang sina magi masa mathanda Sijaragena khala iba mangonda pendrisi makhoi imung manunggi ahalaman sindina otpagini naibagini aduna ahalaman singji khoina ahalaman singji khatang gyan tana moida khatang kaya tare wara watimba pam adigi mayam adigi sigumba ahalamana mau mayam mau sing olaga mau singji wabasi si miyam ju khanganing bai tare Haukiba August ki tang taragani panda yairipok poire khongjinda leiba kambam ibehalbu mihathi na hatpada chenaba miwe singbi chairak piu haina ngasi miyam gi rally ama chatkre poire khongjin gi miyam na ngasi yairipok thambal nu kaithelda wakat mifam ama famlaba matungda yairipok bazar tamna rally chatkhi rally aduda mihatpa chairak piu police na mihatpa kangkhat kanu haina iba play card sing sizinakhibaga loinana kholaw kaya sulawki Miyam gi rally adu Yairipok Bazar yoruraba matungda ngarian chingkhongda leiba Andro Police Station tamna laktuna police na mihat pakangkhat kanu haiba kholaw sing lausinki tungda Yairipok thambal nu kaithelda miyam gi oiba mifam ama famlaga mihat asida chenaba sing chairak pinaba Chief Minister amadi Home Minister da memorandum pisanaba miyam na waret nakhi Ningsing bayabadi haukiba August ki tang 19 da poiro khongjing kangbam laikai da leiba Kambam ibemhalgi yumda miyoi kharana pochai huralaba matungda mahakpu mihathina hatoklambani loinana mihat asida chenai haiba miyoi mari police na fajinduna thamkibaga loinana ngasi faubada mihat pasingi mathakta karamba action laukhat khrabage haibadu khangdana lakhibani Moirang thamna pokpi mayai lekai dagi khwairakpam ongbi Tomal Devi na mahaki machanupi Kabitabu nupa mayumgi imung manungna lausin khiba machanupa aniga unahan biyo haina nupa mayumgi miyoi singda appeal thokre Kabita asi hauzik Siza Hospital da ahum suba angang unanabagi pukhatuna leiribani ngasi paumi singa unaba amada Tomal Devi na phongdokhibada thinungai awang lekai dagi mahaki mayanupa Soren Sangbam Amarjit matam Kuidringai mamangda Kangpokpi Tower dagi taduna lekhidre masigi matungda nupa mayumgi imung manungna mahaki machanupi Kabitabu otnaiba hauki maya nupagi sorat nonganbaga Kabitana pokchaba machanupa aniedu nupa mayumgi imung manungna lausinki tungda Kabitabu su fuba chaiba haurakpadagi yumdudagi chenthorakhi loinana leikhidaba mapuroibagi mingda Kabitana phangphang thokpa lupa lakh ani makhai adu mage leihoriba macha singi mingda thambinaba nupa mayumgi miyoi singda Kabita gi mama Tomal Devi na appeal tawrakli CID Special Branch की SP की फम पुरीबा या स्कूल पुलिस लेन की S गौतम सिंह बु इंडियन पुलिस सर्विस की ऑफिसर ओइना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना प्रमोशन पिरकले महाक मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट के PRO ओइना अमदी नार्कोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर की SP ओइना सु थौपुरमी
Taraga manga suba fish farmers day thoram ngasi lamfel da leiba Directorates of Fisheries ki complex da pangthokre ngasi pangthokiba thoram ki saruk ama oina nga mela da makok matang tarakraba singda mana mathum sing yenthoki nga khwaidagi puthokpada first position takraba ningthaujam kumar da sel oina lupa lising homfu second position takraba salam dabalo da sel oina lupa lising nifu amadi third position takraba KS Binoy Kumar dana sel oina lupa lising kuntra kusinaki Yelhau nga makal khwaidagi yamna puthokpagi category dana pengba nga makal puthokpagi khangemam tikenda selgi mana oina lupa lising tara manga khusinaki Better Nutrition and Key to Development haiba theme da ngasi ahumlak suba National Nutrition Week Englising anige supna tara manga gi thoram wangkhai yonglen leirakta leiba Song and Drama Division Government of India gi auditorium da pangthokre Thauramasi Ministry of Women and Child Development Imphal gi Community Food and Nutrition Extension Unit na ICDS project Sawombung amasung Kairau Bitra Manipur Government ki Social Welfare Department amadi Ministry of Information Broadcasting Imphal gi Song and Drama Division ka khusamnaduna pangthokpane Haujek sanabagi pauda Tara suba Manipur State League ta Nisa Thangmaiban amadi Neroka FC Sangakpam ani mai pakre ngasi sanakiba ahanba league ta Nisa Thangmaiban gi P Falgoni na match ki homfugani pan suba minute ta tawrakiba pass amada KS Nautona USA Khurai gi goal mouth tamna kausin kiba ball aduna panjil onthokpa ngamkhibadagi Nisa Thangmaiban na USA Khurai bu panjil amasuino da maithiba pikibani Ani suba league tana Neroka FC Sangakpam na M Khabam bu panjil ani suino da maithiba piba ngamkhre ngasi ani suba league match asida mai pakraba Neroka FC Sangakpam panjil ani aduna NG Ronald amadi Nigeria dagi lakpa Emeka Christian ani na match ki kunga mathoi amasung marfuga mathoi suba minute sing da chankhibani Manipur Football Association asinduna Imphal gi mapal kangjebung da khumak jam ingocha sing Memorial Trust ki senthang makha da pangthokliba football league tournament asida team tarani thoina saruk yari Hayeng sanagadaba tournament asigi ahanba likta SSU Singjamai amadi ZFC Churchanpur anina sanagadaba match adu ZFC Churchanpur team gi oiba khudong chadaba kharadagi tha asigi tangtara humdoida sanaragani League tournament asigi mari suba likta Hayeng Trau kwa kaithel amadi YPSU Lalambuk anina lamba taunaragani Maharaj Kumar Ghanendrajit Memorial Super Division Football League Tournament ta 11 star akampat mai pakre ngasi tournament asigi Nepal Super League ta 11 star akampat ki Ais Ramesh na match ki tara humdoi amadi humbudraga taret suba minute singda panjil ani amadi N Ramesh na match ki yankhai ga taret suba minute ta chankhiba panjil aduna Citizen Club Soibam Laikai bu panjil ahum suinoda maithiba pikhibani chatharakliba Football League asigi Mapal Super League tana Yupakyam gaina panjil ani amadi ESU wangkhaina panjil ama jankraba matungda chayet naba wafam kharadagi match adu loisenba ngamkhidre Imphal East District Football Association asinduna Social Workers Congress khongmangi sanabungda chatharakli ba tournament asida team tarana saruk yari hayeng sanagada batara super league ta ABA Khetrigao amasung Nipso Kaibi anina lamba taunaragani Kungani Thoi Suba El Sangita Devi Memorial First Division Football League ta Wafa Wangoi Mai Pakhibaga loinana CRPF Langjing na work over fangkre ngasi sanakhiba tournament asigi taratarul lak suba league ta Wafa Wangoi gi T Manitomba amadi TICI faba anina match ki ahanba half ta chankhiba panjil ani aduna IC Hauraibi bu panjil ani soinoda maithiba piramkhibani Match asigi mari suba minute ISNSC Hauraibi gi sanaroi AK Ibom Chana kaukiba penalty kick adu panjil othokpa ngamkhidabaga loinana match asi maithi banangkhibani tara suba league ta CRPF Langjinga sanagadaba KKYDA Awangziri gi team adu laktabadagi match adu CRPF Langjingda walk over pikre Imphal West District Football Association asinduna Malom Tera Kha sanabungda chatharakliba tournament asida team mapan na saruk yari Thasi ki tarani thoida sanagadaba ahanba match ta Chikal Chaizing amadi Sai RC Takelga anisuba match tana PSLYO Thangmaiban amadi ISNSC Hauraibi anina lamba taunaragani
तरागा मंगा सुबा अंडर 18 इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर गर्ल्स फुटबॉल लीग टूर्नामेंट के विनर इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ना ओइख्रे ngasi खुमल लंपाक आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड दा सानखिबा अरोइबा फुटबॉल लीग मैच असिदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अमदी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अनि अपीबा मतमदा पांजिल मंगा मंगा चनदुना मैच अदु ड्रॉ ओइखिबनी टूर्नामेंट असिगी चटना पथाप की मतुंग इना ममांग दा सानखिबा लीग मैच सिंगदा मायोक नरिबा टीम अदुदा पांजिल मसिंग हेना चनबा ngамखिबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ना टूर्नामेंट असिगी विनर ओइखिबनी अम्फागी प्रेसिडेंट पी रघुमनीना महाकी सेंथंग मखादा विनर ओइख्रबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टीम दा लुपा लिसिंग तरा लोइनना ट्रॉफी अमदी रनर्स अप ताहौरबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टीम दना लुपा लिसिंग मंगागा लोइनना ट्रॉफी मकोक मखथंग ताख्रबा टीम सिंग दा खुसिनखी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना चथरकलिबा टूर्नामेंट असिदा टीम अहुमना सरुक यारी कुनगमरी सुबा मणिपुर सिविल सर्विसेज टेनिस चैंपियनशिप की ngasi ऑफिसर क्लब लमफेल पार्ट की डेको टर्फता सानखिबा मेन सिंगल इवेंटा पुलिस डिपार्टमेंट की एस चाउबा एल जितेन अमदी PHED की एन दिलीफ माई पाखरे टीम इवेंटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एन तोम्बना मेडिकल डिपार्टमेंट की एल रमेश पुनिपान अनिद माइथीबा पीखिबनी डबल्स इवेंटना रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जुरा कांगजम्बा अमदी रंजना BSF की A.B.K. सिंह अमदी डिको कामगी जुराबू मापन अनिदा माइथीबा पीबा ngамख्रे मणिपुर सिविल सर्विसेज टेनिस एसोसिएशन सिंधुना ngarangdagi haukiba championship asida PHED एजुकेशन सेक्रेटेरिएट रेवेन्यू RD NPR एग्रीकल्चर अमदी मेडिकल हारिबा डिपार्टमेंट तरेत असिदगी सानरोई तरागा निपाना टीम इवेंटा अदुगा सिंगल्स अमदी डबल की इवेंट सिंगदना पुलिस डिपार्टमेंट की सानरोई सिंगसु चैंपियनशिप असिदा सरु यारी हयेंगदगी चैंपियनशिप असिगी प्री क्वार्टर फाइनल मैच सिंग सानरगनी नेशनल सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स जूडो चैंपियनशिप ता मेडल फंगलखरबा मणिपुर की जूडो टीम बु तरामना ओख्रे ngasi इम्फाल के एयरपोर्ट ता ऑल मणिपुर जूडो एसोसिएशन की थौपुरीबा मियोय कयाना सरुक यादुना आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा दा था असिगी तांग अहुमदगी तरेट फाउबा पांगथोखिबा चैंपियनशिप अदुदा सरुक याखिबा सानरोय नुपा मचा 12 नुपी मचा 13 अमदी ऑफिशियल अहुम अदुबु हराव तयामना ओखिबनी चैंपियनशिप असिदा सब जूनियर की नुपी मचा सिंगना ओवरऑल टीम चैंपियन ओइरखिबगा लोइनना थंगना मंगारक हाना चैंपियन ओइबसु ngamkhre मणिपुर टीम की ए सूरचंद्रना नुपा मचा की कोच अमदी ए प्रेमलताना नुपी मचा सिंह की कोच ओइखिबगा लोइनना एस रणबीरना मैनेजर की थौदांग लौखिबनी ILPS की यहौना मरम ओइरगा मतम खरा लेपलुरबा अहुम सुबा कोइजम याइमसिंग मेमोरियल केंद्र वाइस लीग कम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट ता नंबोल केंद्र कांगखुट माई पाखरे टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा 13 सुबा लीग मैच अमदा नंबोल केंद्र कांगखुटना थोंगजू केंद्र कांगखुट एबु पांजिल 13 दा माइथीबा पीखिबनी चही यांखैदगिना होमफु फाउबगी मनुंगदा लैबा कांग सानरोय सिंगी टूर्नामेंट असी इबुदा वांगब्रेन खाना चाउबा कांग कमिटी न सिंधुना उचेकोन लाइकोन गी कांग संगदा जुन गी तांग कुनगनि पांदगी सानबा हौखिबनी थोंगजू असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की हानगी मिनिस्टर बिजोय कोइजम ना महाकी अपोपा मपाबुंगी मिंगदा कच्चबा टूर्नामेंट असिदा कांग खुतरा मरी न सरुक यारी हयेंग सानगदबा 12 सुबा लीगता वांगोई केंद्र कांगखुट अमदी कैसामथोंग केंद्र कांगखुट ए अनिना लंबा तौनरगनी अरोइबदा बुलेटिन असिगे हेडलाइंस अमुखना म्यामदा थमजगे कांगलुप खुदिंगमक तंगदु लैताना शांति लैना लैहनबा मथौ ताय हाइना सेंटर की इंटरलोक्यूटर RN रवीना फोंगदोकलमख्रे ngarangdagi national highway sing lambi fauna badagi thau puba tanker homfugo humdoi ngasi numidang wairam imphal thunglakre नागा पीस टॉक की इंटरलोक्यूटर RN रवि की मणिपुर खोंगचत पु यानिंगदब उत्पो ओइना इम्फाल कैथेल दंगसी अहिंग नोंयाइदगी पुंग कुनगमरी की बनकौख्रे मतंग स्वाइस बुलेटिन से लोइसिनजरे बुलेटिन से हेक मतुंग द इंपैक्ट न्यूज की प्राइम टाइम डिस्कशन शो मनु हुतना लेजरी
हौखिबा नुमित खरा असिदा इम्फाल दिमापुर लंबी अमदी इम्फाल जिरीबाम लंबीदा गाड़ी चथोक चसिन तौबा याखिदबदगी पोचैगी ममल खंगवांग वांखलकलिबसिगी मतंगदा ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन एमसू की जनरल सेक्रेटरी मंजित सरांगथेम भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रेसिडेंट ओइनाम मलेश अमदी इंपैक्ट न्यूज की सब एडिटर किशोर चंद्र वांगखेमचाना मनुहुटना नैननबा अखोइगी स्टूडियो 2 दा लेंसिंदुना लेरे चटपीखिगनु इंपैक्ट न्यूज बु मिएंग तादुना लेबियु।